Mars ni somthum pakhat ni ngani sang ni somni pani ni Ukraine indona chanchin tharle khovel thil thleng langsar zualte ngai tha in thlir hole phot mai tiang Turkey rama Russia le Ukraine palaiten indona ti to pani theina turin in biakna an nei chuan omzia an nei chodon nia ngai ania Russia lampoin Ukraine apeina chu ti ne patiam Ukraine President Volodymyr Zelensky le Russia President Vladimir Putin te meeting nei theidan turpo ngai to adibok Russia palai te chuan Istanbul a in biak tho khatna an nei chu omzenei te ka kalpui ani ti soin he in biana mang hian Russia le Ukraine indona thleng mek ti top theidan kongpo a in hon an bei sei Ukraine palai te point Turkey a in biakna an nei amasona mutur a om tian soi ve bok Russia sipai te chuan Ukraine khopui Kyiv le Malama Chernihiv khopui an bei mek po ti nep an tiama Russia Deputy Defense Minister Alexander Fomin chuan hi rampani ten in biakna an nei meka in rin ton na an nei theina tu le in biakna nei chun zom zel na tur malak na ani ti soita kangin Russia chuan Ukraine a sipai ada mek za chu ti tle marela heti lai hian in ka hai ero ani lo tin soi rampani ayo te hi remna zongin an in be meka Russia chuan Ukraine khopui Kyiv le Malama sipai ada mek chu chok then arem tia heti lai hian nasataka anna in kana Mariupol Sami le Kharkiv baka Kherson le Mykolaiv lam chungchang ero engma asoi lang lo thung ani kan video masalama kan lo talan to March thalai hola Russia sipai ten anman Ukrainian American missionary pastor ne bok Dmitry Bodiu chu anita Dmitry Bodiu hi March ni sompakwa khan Russia sipai te kota omek Melitopol city Ukraine a ina omlai Russian sipai te hian lu chilin anmana thil sang an zoba ka social media account te an en saka man ani tang hian a chanchin ria zui atur awm talo wang mai ani achung te po mang ang taka an omlain tun kar tilam khan Russian sipai kota ta achuak ta ani World of Life Church Enkol tu Bodiu hi taksalama har sana nei lovin achuak ti anupuin Facebook ka aziak pathian chunga an lom jete puitu le trong tai puitu tam tak an nei wanga tun din hun thleng thei an nei ziate aziak bok ani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chu ni cham turin voin khan India atlo Russia in Ukraine arun nuwa Russia High Official India jin ma saber turani sarkar lai pui chuan thu chu siamin Russian Federation Foreign Minister Sergei Lavrov ronjin tur hi an soya ma se a cham chunga ramphoi tu a mu tur te ro asoi lang tel lo India le Russia hian kumtam takin lai china tha tak an lo nei towa India chuan a thian nget tak le rin tlak tak ani thu Russia hi alo soi to thin ani Russia and Ukraine aruna wanga khothlang ram sang ten an nor chungin India le China chuan Russia demna thu hi an ti chuak lowa ka liam ta khan China Foreign Minister Wang Yi chuan India arun tlo to bok ani kan khovel ding mun kan ria ram hausa le ral thuam nei tha ta ton huaya khovel hi akun ani ta bermaya kum sang kha zakwa somkwa pakhata Soviet Union atluk chet khan a nuclear ral thuam te kha ram pathum Russia Kazakhstan le Ukraine te khan an ro chuna Ukrainian ral thuam nuclear ral thuam sang kha zakwa chuangjat intercontinental ballistic missile za somsari parule strategic bomber somli pangangot achangani mase kumsang khazakwa somkwa palia Ukraine Russia US le UK ten Budapest memorandum an saina chuta chon Ukrainian a nuclear ral thuam zong ti chewek turin Russia nena a hlanang ti in remna an siama ti chuan kumsang khazakwa somkwa parukhan Ukraine chuan a nuclear ral thuam zong chu ti chiat turin Russia nena a hlan ta vekani Ukrainian a nuclear ral thuam ati chiat vekawangin Russia le US te tahin tanpuina tam tham tak adong thung ma se khathil kha Ukraine thil ti zong a chuan alapoi ber ome lo ti chewek lo sela chu tun din mun hi a thleng om top silawa indo pui panina tom nu khan ram lian pathum US Russia le United Kingdom te chuan nuclear an hung farmara Francin aram ve nimna nuclear amamo ve ti ain hreta a ma se nuclear nei ram te khian Francin anei vi an hlau ngang mai USA phei chuan France chu ramdang laka a nuclear ral tu manga ve nim a intiam nge ma se France President Charles de Gaulle an US President thu soi chu enga ma angai du lawa
France President hian USA hian France chanan an ram pum pui chi soilo an kho pui New York ringot po aris phal don lo ti sia nuclear nei tumin ma ala ve tangat ngata sang kha zakwa somruk khan nuclear weapon chu France chuan a hum ve taran mai ni khati hun lai US President John F Kennedy a pheiga chuan France President Charles de Gaulle chu mi a sualbok ati nge nge ani ram chaklo jok a in hriate ril ruak mani in vena nuclear weapon chu nei ve duna thinlung alo om ve zela ma se nuclear nei ramten khovel tan a lo om tin an phal silo ma se dan ro lawin China India Pakistan Israel le North Korea te chuan nuclear weapon chu aron nei vele ta tho ani hi ani le enge in ngai dan nuclear weapon nei ram aron puntang no hian khovel hi a lo om thar ta via win country am le nuclear weapon hi ani na taka chuan ram thil ti thei jok ten chaklo jok te an control na man ruwa ania kum sang nei pani khan Iraq khan nuclear weapon nei chela US khan arun in ringem tuna hian North Korea hi US hian arun mai angem arun mai ngam arin om kher lo ani nuclear ral thuam nei ram te hian tik thing deuh mai an apply thina pakhat na chuan kum sang kha zakwa somruk pariata nuclear ral thuam lo om adar zelo nan nuclear ral thuam nei ram te le nei lo ram te po nuclear non proliferation treaty an sign puya chu treaty a chot member song ten in remna an siama chu complete disarmament tiania nuclear ral thuam nei velo ram te chuan an zom than le lain nuclear ral thuam nei ram te chuan arukin an ral thuam te an chei tha sau thung an tik play pani na chu nuclear ral thuam nei ram te chuan an nei velo an thian te an veng himang an tingeya US hian Russia thian rim tak ta sela nuclear man hre mi alowa chein a thopui NATO member pakhat run ta sela military force in US hian a chan ngam in ringem USA mi pui za somruk panga chuan an ring lo ani ani le nuclear ral thuam hi ram zong hian nei ta vekela kan in lung rual phian zo kangem khovel hi ral muang sot zo kangem ngai tu ngai khop mai a fu lo vek chuan khovel hi vaivuta achang ngai thungang a thaber tu hriat a harani e turo khovel chanchin thar thli chhun som zelang Pakistan Prime Minister Imran Khan kai roi Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI sarkar hnoya a thopui Mutahida Qawmi Movement Pakistan MQMP chuan Parliament a Prime Minister Imran Khan fiani huna Eptulam Party te an thlop don in tual chhung media te chuan an talang Eptupol Pakistan People Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari po inimin jing khan Eptupol Trangrual Pol MQMT an inremna an siam tu Twitter a talang vebok Prime Minister Imran Khan rin tok lo na motion hi Pakistan Parliament National Assembly apudlu ni towa soi ho phot ani hnuwa vote lak ani ang vote lak hun tu hi soi chian alani lo Pakistan National Assembly hian member zathum somli pani omin majority nei turin member za somsari pani thlopna mu angai don ani Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party kai roi tangrual sarkar hian member za somsari pakwania mase MQMP in an thlopna an hu do chuan member somruk pali chau an nei to don ani Eptulam hian thlop tu za somsari pasai an nei to tian soi Pakistan hi sarkar angel nge theilo hle a Prime Minister a full time Prime Minister office lo thei an lo mi alowa tun tuma po hian an Prime Minister Imran Khan hian atram hi nakum chau anei to na a office a full time in alwale thei don lo ni in alang le ta ani Asia ram then kata COVID-19 Omicron subvariant BA.2 wangin chikai an pung chhole na sa a Nimin Khan Asia Commonweal puya shikai mu chwa to chu mi makta do isa an tling to Asia region a hian tun haya ni ni dana shikai thar hi makta do khat chuangin an punga khovel puma shikai mu chwa to jinga 21% chu Asia om ani South Korea China le Vietnam a BA.2 subvariant wangin shikai an pungna sa a shikai thar za somriat paruk vel chu he subvariant kai hi ani ti WHO chuan a soi South Korea hi chawruala ni khata shikai tamna ber ram ani meka khovel puma ni khata shikai thar pali jinga pakha zel omanga ni China apo shikai an pun zela wangin Shanghai ko puya lockdown kalpui meka nia
China hian kumina thikai hi mi sing ni sanga an to ani an ram mi pui 90% chu covid vaccine pek ni to ma se hei hian Sri Lanka veng him zo lo ani heti la hian India ram bi ka thikai mu chu po maktadoi somni pathum anom towa Asia rama Sri Lanka luana ram dang pathum Japan South Korea le Vietnam te hi thikai bel khom ain India rama thikai hi an ta tam zo kani covid thikai kai hnoya thi hi Asia hian magdadoi khat chuang anom to bok United Nations Children's Fund UNICEF chuan covid thleng wangin ram somni pathuma zirna in khale kalmu mallovin an loma hei hi zilai no pang magdadoi zali panga velin an la tur me kani ati covid thleng hi no pang teng hrisel na konga tur na lutuk lo ma se zirna in te hun rei tak khar ani wangin anun phung ero a khoi bui hle thung kumsani somni March thla khan ramza somnga in school an khara ramdang som a then khar ani bok kumni nu kumin hian ram som pakwa chuan school hi an la khar zui bok hi ba ka hian ramdang palia school 70% khar alani ti UNICEF chuan a soi UNICEF Executive Director Catherine Razel chuan hunrei tak school ankal thailo wangin no pangtam takin an thil thiam to sa te an theingila hi ba ka school cholsan chunzom turpo engmaw zat an om arinom thu a soi Prime Minister of India Narendra Modi chu nimin khan Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC Summit voingana atel virtual summit nei hi BIMSTEC chair ni lai Sri Lanka in athlengani Prime Minister Modi chuan tho ho na thatak nei atul thole Bay of Bengal chu inzom na thatak nei na tura siama hun to thu soya tun hnaya Europa thil thlengta chuan regional cooperation ngai poimo atul zia ati chiang ani ti in BIMSTEC ramta chu sangkha zakwa somkwa pasaria hlotin na andong mu to anga phur taka anma thlir nei te ti hlotling tura thokho turin a som ngal bok India chuan BIMSTEC secretariat chu operational budget ti phuna turin US dollar makradoi khata pedon ti Modi chuan a soi BIMSTEC secretariat thuam chakhi apoimo takzeta hemi atana ruam hana chiam turin secretary general po kangen pokani ati BIMSTEC hi regional multilateral organization in Bay of Bengal chevela rampasare Bangladesh Bhutan India Nepal Sri Lanka le Myanmar le Thailand te chu member ania Bangkok declaration kaltangin sangkha zakwa somko pasare junior khan he sub regional organization hi kalpuitran ani India ramtana ral thuam siam tu Defense Research and Development Organization DRDO chuan nimin khan surface to air missile pani khadisa tuipui kam atangin hotling takin ain chin le ti soi medium range surface to air missile MRSAM hi Chandipura Integrated Test Range Launch PET-3 atangin ka chuan ya pathiani khan Army version pani chu Integrated Test Range atang ka chu aloni to bok kumsani somni December thla khan avoi khana tat en chin aloni to MRSAM hi Indian Army mantura DRDO le Israel Aerospace Industry stand an siamani Pune a DRDO facility pani chu he system siamna tan hian man ani zirchiana atanga alan dan chuan nikum chung khan khovel puma electric man zong atanga 10% lai chu thi le ni jung chakna atanga siamani climate and energy think tank para chuan hemi data hi ti chuakin ram somnga chuang zaten an ram power nei na 10% chu thi le ni jung chakna atangin ani ti ta langa COVID-19 wanga khovel economy atlak thiam nuwa ni kumlama khan ziom lam apan cholia chumi nuwa chuan energy momona asang chhojela electricity momona po asang chhole electricity momona sanrual hian coal power momona po asang chhojela sangkha zakwa somriat panganhuwa coal momona sanber tum nikum khan athengbok zirmi te chuan nikum chunga electricity momona san chak zong kha khovela India tharbel angvel ani ati hiar kumsang ni somni pakhat chung khan ni chakna le thi mai ba ka electric boruak ti bol hlolo chi manga siam chu chuan khovel puma electricity siam chu 38% lai ape chuka thi le ni atanga siam chu bi khian avoi khana tan 10% hi apel bokani sang ni so panga a Paris agreement zia tanga chut phei chuan ale tin thi le ni tanga
electricity siam chuak man hi apung bok ni in soi ani Mizoram Sarkara Civil Aviation Wing Principal Consultant Wing Commander Pu Jelal Mingliana chuan tuna helicopter service mek aya mihring phur thei tu tam service tir tura malak mek ani thule tuna khuwa anatlo lowa te po service tir tura ma anlak mek thu soi Wing Commander Jelal Mingliana chuan Mizorama Pawan Hans helicopter thlo tir mek hi kumin jun thatop thleng service tura ti ani thu asoya tuna hian athlang na tur jogin tender ko mek ani Ministry of Home Affairs MHA in rem antia anduang helicopter thlok thei tur an thlang thei don ani chuan tuna an thlotir mek aya lian thlan an tum thu asoya tuna Mizorama helicopter an thlotir mek hian mi panga emo paruk emo vel chaw a phur theya mi pakwa tanga mi som tal phur thei tur thlotir ngai an tum thu le an beisi angeya thlona lian zawk hi an thlotir thei a beisi thu a sei bok Wing Commander Jelal Mingliana chuan tundin hmuna Mizorama khosom pathuma helicopter an thlotir mek thule khotam zawk helicopter thlo potir ngei tura malak na om thu asoya khotam zawka helicopter a service theinan tuna hian helipad an bua sei bel mek thu soi bokin khopanga a helipad om tura an ruang mana chu a hlotling ani chuan khosom pathum aya tamfia helicopter a service to don ati lengpui airport a khwalzin an pun chhozel thu Jelal Mingliana chuan a soi boka tundin hmuna hian ni tin khwalzin hi ron thlok lut zasari somnga tanga zariatin kar anoma hetiang zat bok lengpui tanga thlok chuak an om ni tina khwalzin lut le chuak chu sangkha zaruk borvel ani thu te airport terminal building chei that mek chu an zo fel huna chuan tun a in khwalzin an pun a be sei thu a soi ni tin khwalzin lut le chuak sang ni zanga tanga sangthum borvel an om a be sei thu Wing Commander Jelal Mingliana chuan soin tuna terminal building an siam zo ma poin airlines thenkatin ron thlolu an dil to thu le thlona thlok po apun so ngei arin thu a soi bok atop nan viewer te hne nangen na kan han da ve lenge kan channel mina subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan an ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan po ol samjok na tur kha ani dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya olle in zawa in du sakna chibai kan hlan non de a cheu